nguhaye ikaze wowe uneze amatwi aka kanya. Bajya bavuga ngo intambara irasenya ntiyubaka, ngo kandi intambara ngo ni ahantu hahurirwa n'abantu batoya bataziranye, yewe badafite n'isano na rimwe, bakarwana bakicana badafite icyo bapfa. Ngo nyamara ku rundi ruhande ngo hari abandi bantu bakuru kuri bo, ngo bafite icyo bapfa ndetse baziranye cyane, babatumye kugira ngo bajye kwicana. Muri ibyo byose uzi icyo nahise menya, namenye ko ngo ushaka amahoro burya ngateza intambara, ngo kandi koko ngo umwana utumva yishe inyoni itaribwa. Ibi ngibi ndabisanisha n'ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yinangiye, nyamara yagerageje kenshi, yohereje abasirikare benshi barapfuye ndetse baritanze cyane, ariko ntabyumva. Aho kwibuka inzira y'ibiganiro, ahubwo bakakanye tuvugana, yaguze impuzangano nshyashya y'ingabo ze ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare, aho gagakanya ngo biteguye kwisubiza icyo byose mu 2023 yafashe. Ni mu gihe amatangazo yashyizwe hanze avuga ko ku itariki ya 18 Werurwe ihuriro AFCM 2023 ndetse n'iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira i Rwanda muri Angola mu biganiro by'amahoro hagati y'aba bantu babiri bahanganye, aho baziga ku myanzuro yafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC ndetse na SADC mu nama yabaye ubushize. Mu kandi kanya gato igitero ku Rwanda, leta ya Kongo yerekanye amashusho y'abasirikare ba leta y'u Rwanda ngo binjira banyewe bagana hariya mu nce za Kivu, aho leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ko ngo nta basirikare yohereza muri RDC. Nyamara mu gihe leta ya Kongo yakomeje kwemeza ko u Rwanda rufashe umutwe wa 2023, ngo yewe ubona amashusho yo kuri radar ngarabyerekana, amashusho ya radar ngo arerekana abasirikare b'u Rwanda ngo basohoka mu Rwanda binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana ndetse rwivuye inyuma cyane. Mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye, umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiye yumvikana avuga ko nta mpamvu u Rwanda rwaba muri Kongo, ahubwo ngo Kongo yo ngo yagerageje gutera u Rwanda kenshi, ariko icyo u Rwanda rwakoze ngo ni ukwirinda ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage bacyo. Nyamara Kongo y'ibyo yakoze ni uguha ikaze abarwanyi ba FDLR ndetse n'interahamwe bashize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Perezida wa Repubulika kandi avuga ko iyi leta y'u Rwanda burya ngo ifite amateka amwe ajya gusa n'aya Kongo, ngo nyamara nuko batabimenya ndetse ngo babyiteho. Iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo murayizi, abaturanyi twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga, kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Dutereye akajisho ku butumire bwa leta ya Angola yahaye M23 ndetse na leta ya Kongo, ivuga ko ku itariki ya 18 Werurwe ihuriro AFCM 2023 ndetse na leta ya Kongo batumiwe mu biganiro by'amahoro. Ni ibiganiro bizabera Angola i Rwanda, aho ibi biganiro cyane cyane bizita ku bijyanye n'ubusabe bwa M23
aho M23 yivuga ko leta ya Congo ngo yakwemerera uyu mutwe ngo ingabo zabo bamwe bagashyirwa mu ngabo za leta, ngo kandi ngo hakubahiriza itegeko ryo gucyura impunzi, hanyuma ngo hakabaho n'impinduka zimwe na zimwe mu buyobozi bwa leta ya demokarasi ya Congo. Nyemerera ngo utumire mu iri tangazo ryashyizwe hanze na leta ya Angola. Iyi leta ikaba yatumiye ihuriro AFC-M23 mu biganiro by'amahoro ndetse na leta ya Congo. Batangiye bagira bati The letter from the Angola government to Mr. Bertrand Bisimwa. Urwandiko ruturutse kuri guverinoma ya Angola rwandikiwe Bertrand Bisimwa. Hasi bakomeje baravuga ngo President of the M23 movement is invited to participate in the direct negotiations with the government of the Democratic Republic of Congo DRC in Rwanda, Angola, scheduled for the March 18, 2025. Ati Perezida Bertrand Bisimwa uhagarariye AFC-M23 atumiwe mu kuza mu biganiro bizahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa AFC-M23 biteganyijwe ko bizaba ku itariki ya 18 tariki ya Werurwe 2025. The invitation is issued under the instruction of the President of Angola. Ati ubu butumire ati kandi bwanditswe cyangwa se bushingiye ku mategeko n'amabwiriza ya Perezida wa Angola Joao Emmanuel Gonçalves Lourenço. Iyi tariki aka kanya y'umunota nta muntu n'umwe uzi nimba koko izi mpande ebyiri zombi zizahura zikaganira, kuko bamwe bafite gushidikanya bavuga ngo M23 yaba yatezwe agatego, baba bashaka gufata abayobozi ba M23. Muri make abantu turi mu rujijo, nyamara nawe ushize mu gaciro wasanga koko iyi butumire harimo ikintu cy'ikibazo, kuko ukurikije ibibera Kinshasa, ukurikije n'ibi ngibi bari kuvuga Perezida wa Angola, byatangiye no kuvuga ko uyu Perezida wa Angola ari mu kagambane na Perezida Felix Tshisekedi, gaho mu byagaragaye ko agenda yohereza ubufasha muri leta ya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.